Khovelin COVID-19 kan buai pui mup lai khan North Korea ho tu pa Kim Jong Un chu alung zai ani nuin that lama pan hlei theilova tuna hian adin hmuna thalo hle ni in CNN chuan an tar lang ani US intelligence ho chuan Kim Jong Un a chanchin hi an ngai chang renga South Korea chanchin bu Daily NK in a ziadan chuan North Korea ho tu pa hi April ni som pani sang ni som ni khan alung zai ania an zai zo hian Yangsan County a anina enkol zui ani an zai zo nu hian a zai tu medical team zinga atam jok chuan North Korea khopui Pyongyang chu April ni som pakwa sang ni som ni khan an pana Kim Jong Un a enkol zui tur hian tlem chau anin da ani Kim Jong Un hi North Korea a mi poimo bera an ngai apu North Korea din tu anga an chal Kim Il Sunga pian cham April ni som panga sang ni som ni lomna om lova hemi manili April ni som pakhata sarkar thilti na ain lan chu official a ain lan nung ber ani tari ani hemi chungchang hi chuin US intelligence te chuan nimin lam khan zai ani nuwa adin hun hi athalo ti an hreta ni in CNN hian an tar langani hetia US intelligence ten Kim Jong Un a chungchang an soi hi adik rengem tiaro fin fiana chiang tak om lova CIA tana North Korea lawen thareng to tu Bruce Lingjar point Kim Jong Un a chanchin hi thudik hriat a har thu le North Korea official te po hian thudik lo an vor fowa wangin tuna an ho tulu chungchang po hi ngai chan ri phot a thania a hriat thu a soya Yonsei University Seoul International Relation Professor John Delivery point Kim Jong Un a chungchang a hi chuan thildik lo soi aul thu a soi bok tunlai khowela dictator lar bra chalngam Kim Jong Un a chanchin hi adik rengem ti chu han ngak chin phot maila a thaome notice in COVID-19 awanga torna thleng ama chondan Marchak state ten kan mi le sa tangkhang te kan ngai sak to kem lo thlir te ango Assam helpline number hi 9615471547 miss call tur ti tur an lo shil le tang verify nuwa tran puina pek tur mani in boy pui thiam lo pui turin thalai zali rual university le college zirlai te anin pea cancer kidney transplant le heart operation state pona ti te pui tur mi zakwa som pakwa dil tu zinga mi zani som pathumin tran puina cheng sing ni le sanga theu andong to avain cheng noi som nga pathum sing ni le sanga ani to ani foreign march ni som ni pani makal ni som thum chunga lo ho tur ho theilo mi som ni pakhat te na US dollar sang ni theu pek tur dollar sang khat theuan dong to dollar sang khat dang chu April ni som ni panga a an peang mi pakhatin cheng noi khat singa sang thum za dongin an vai mi som ni pakhat tan maktadwai thum noi ni sing khat sanga le za an seng don ani tranpuina sumpek za tur an la ti fel theilova ti fel wat an tum mundanga om hi mi singa tanga noi li an ni an rin lain mi noi li sing thum le sang ni anin report to ani Nagaland BOCWWB nuaya in register mi sing ni sang li zali som nga le pasari nena cheng sang ni theu an sema website an siama India ram hun som ni le pariata in report na tur mobile phone number som li le pakwa zet an tarlang an mi tang khang te tran pui ngei tura in tiamin an tran pui na tur chu hlom lia an thena chung te chu frisel na le dam doilam cholia kai noi chul dang te omna chen na mu mal accommodation suma tran pui na financial assistance tran pui an ngai na lai point te helpline an soyanga en fia nuwa atulanga tran pui turani Meghalaya zirlai le na thok mun danga tang khang te an bank account kal tlangin cheng sang thum theu pe kan ne state chunga na tho big nei lo nitin kut na thok daily wage earner te hi minoi khale sing ni velomin anni hi march ni somni pathuma tanga cholkar thum chunga tan cheng sang ni le za theu pe kan nia hemia ta na sen so chu cheng noi jani somnga le pan ni ani kun na thok construction worker big sarkara in register te chu kartin cheng sang khat pe kan ni achunga mi te khi lockdown ma sa ami chau an nia sarkar chuan hetia chhun zomani ta ka hian tangkhang te chu April ni somthum thleng lowom zel turin angen bok poisa an pek te hi CM special grant atangin ani Tripura
an ni hian tangkhang te har sana su kiang turin member pathum omna working group an siama transport principal secretary pu LH darlongin a howani district pariat nein district tina monitoring and management of corona pandemic dinin minister changtu te chu law revenue transport forest sports social welfare minister Santana Chakma deputy speaker le deputy CM ten an howani malak na tur point za an rual mum trep to bok Manipur CM COVID-19 relief fund siamin tangkhang te anen fel nuwa cheng sang ni zel an benga kaw na an thuna tuna hian state pona tangkhang hi mi sing khale sang sari vel ni tura anin nga ya April som paru thleng khan mi sang thum za sari som sari pakhat nena cheng sang ni cheu pe to in ni ni thum chung hian mi sing khala tanga sing khale sang khat vel pek le man tumani kumupa tarina omte po eitur le damdoi ten an tran pui bok Arunachal Pradesh tangkhang mamo nai vayatan cheng sang thum zanga thewan pe phota achul ngai tua zui turin coordination office hongin tangkhang te in report nan April som pakwa zan lai thlengin report na tur portal an hong DC tin ten an ti fel nuwa CM relief atangin poisa pe kan niang an state chunga zirlai torna le sumhar satna sutkianan scholarship le stipend an pe ani post matric scholarship first installment hi mi sing ni le zanga hnena cheng sing khat sang khat le zanga theu pe in hei hi awain cheng nuai zani somthum le panga ani stipend hi mi sing khat sang ria som ko le pali hnena cheng sing khat sang ruk zali theu pe bokin hei hi cheng nuai zani som ko le pasari ani post matric scholarship le stipend an pek zong zong awain cheng nuai zanga somthum le panni point paruk zet ani Mizoram Chinwu naute Delhi a tangkhang zavel le tangkhang state sang-sanga omte thlabara anoma wangin kan CM puholan ngai sakturin kan CM April niriat khana ngena April ni som bathum CM hova meeting a po soichu ani in sarkar malak na ding de lepin kan clear mek tangkhang hi sang ni zanga som sari paruk kan neya report ania ilungai lo photango April ni som pariat newspaper le news ama jana kan muangin sarkarin suma pui a in huam ti ani thlakhat lindon to a in huam chau chu ti anomani point ande mam love beiselo lama tangin bible chetel aron lu zelte poisa limit om lowang ti te kha tun nai mai ami ania atakin huila anom mek na state sarkara atulanga lo tuam hlom tura kan ngen pi lama atulani chuan Mizoram sarkarin pui a in huam tia kan siam zaom taksoi hi engchen chia inghana tur nge ni ta angle atulani chuan kan la ti le chau chu ani hi India rama coronavirus kai za somriat vel jette chu anna langchuak lo ania wangin lauthon na alian hle ni in senior scientist India top medical research body ami chuan asoi 80% case kan nei te hi asymptomatic ania engtiangin nge kan fin fiang ti hi kan boina ania ti thei kan nei chun chu contact tracing chawani ti in Dr. Raman senior scientist Indian Council of Medical Research chuan asoi India rama mi tam tak he virus kai ngei si langchuak si lo anom cheu thea ngai ania tundin hmuna India bi ka virus kai hriat chian to singkhale sangsari vel om to in nunna chan zanga somli le pathum anom tling to bokani asymptomatic case te hi hriat fi harlu tuk ni in virus kai ngei ti kan fin fi ate contact tracing atang chuwa hriat fi the ania mitin test chu kalpui ngai na omlo tlukani box si nia ngai ani thua soibok virus kai fin fi hi kan tambel viau kherlo mai theya me thla cholkar ni na fi zokin kan thre fi thei chawin karing ti in Dr. Ganga Khetkar chuan soibok COVID-19 kai te fin fi an ni theinan te strategy siam danglam tumna omem tia zona po enge kan siam danglam thei chuanang engma ti bel thei an nei lo infection omna le hotspot a te test kan nei zela heiba ka kalpui ngai na hi ka hремai lo ti na soibok Pathiani Khan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan asymptomatic ho virus te sa low positive si sample za sari somthum le paruk anla ka tangin za somria le paruk lai anlo om thu soin hengmi te hian COVID-19 an kai ti reng an inchelowa
in rin hlel na po an nei hek lo ti in a soi bawk ani